Çıkıdas. Get tattau kafe ya. Ya qancha berib qo'ydingiz? Da qancha berdingiz? 65 ele. 65 le. 665 ha. Assalomu alaykum. Amansizlar bardaqda ko'ruvchilar, zamondoshlar. Bu TJR kanalı. Sizlarga bugun yuk tashuvchi porter birlerning bahsini aytib beraylik deb turamiz. Andықтан biz meni birga olib turingizlar. Bugun kunga qaray chekshanba 2 fevral. O'shchapaloq unov bozorindamiz. Tushlik regionidagi eng cho'ng unov bozorlarining biri bu O'shchapaloq unov bozori. Hozir sizlarga porter birlerden bahsin bugungi kunga qarata chiqarishda qancha bo'lib o'tadi, qanday bo'lib o'tadi, bir qatordan surashtirib aytib beraylik. Anda biz bilan birga bo'lingizlar. Ол жақта екілерді аяғына көйіп кеткен. Şu екі менен bir біріккен жерден баштайлы. Бірлер деген айтып бересіз. Білеме екі же осы матиздерді іздегендер башқа жақтан қарай бересіздер. Мақұл ба? Порттер бауыл татық шетіне. Hazır o porter bauыл atыр көршілі. Hangisi bu oldu? Ya aka, andayım bak. Sana. Aka az Faydalanı var. az mazda otur aka, meni kıynap koyuyorsun aka. Sen özü sağırlı çiziyorsun çizdiğin mi? Bu sarmeli bölüp çizdiğin. Aytma, al bir şey elip. Taşına çizdi var. Oldu. Qancha berdingiz ava? 665. Qancha tutas? 81'den özüm kamla faydalanı aldı. 7-20'lerde uğraştan yapılırsa şey. Ya eşeğe. Ava. Tartmayla koy sada var öyle. Bağlayırınızlar, bağlayırınızlar. Kolunuzlarla tartıdan. Görüşler. 2001 yılki porter eken? 1. 2-6. Tartmayla koysam жақсы болады lan. Қолымдық жерді анда бекіне олып бір жерде қылыңыздар. Туанычы. 700 tartmasam mı? Болды о. Olturma, 700 tartmayla koy. Ла өнігөлі да. Жөн эле баа бекини баягындай кылып өрбөгүлө. Адал жумуш кылып атасыңар. Мына түшүндүрүп айтып коюн, көрүүчүлөр деле бар мына. Урматтуу TJR'нын көрүүчүлөр айтып коюн, бул жер коомдук жер мына. Болбосо мунаңарды үйүңөргө алып барып багылгыла. Түшпөйм десеңерчи. Özüm ne bu tarz Тартпа деген. Vallahi barakam da ortada. Yıkançılık alganımda alacağım. Yıkanlarga Buradan izleyin de. Onlar pazar bilbek. Açın pazar bilbek. Портерди көргөзүп коюн сиздерге. Кош дөңгөлөктүү. Жүкчүктөөчү жайы мына ушундай деңгээлде. Сырткы көрүнүшү. Чү дегенде баштаганда эле ушу баа менен баштадым. Ички салон көрүңүз коюн, электропакет. Ички салон таза. Спальня бар экен, потолок түшкөн эмес. Лобойда таза сыныңкыктары жок. Көрдүңүздөр? Мына ички абалы жакшы экен, орто нормаль. Sana dedim o şunda. Başka yıkana vermeydi mi? Onu ne kapaytan? Ya aka hoca 5 şişirim olup durat da bana da. Böyle koyunuzlar da. Onda özüm burutasında tururuz. Ben bot türlü başladım. Ya aka onda o sarılı alıp ketme öyle başla aytkan dele boldu şu kaldı de. Zaten sağlap gördüm ayakları. Aydan gördüm. O zaman işte tapmadı. Birisi de akşam kafa geldi. Aka bere turgan bolup kaldı buroga maç. Buje berip koydu buje. Berin ya muna. YouTube koyam çıkıdas. Get tattau kafe ya. Ya qancha berip qo'ydingiz? Da qancha berdingiz? 65 ele. 65 le. 665 ha. Siz qancha dedasiz? 71 ben. 5000 ortada. Bering da aka. Bering. Çıtır aldı o. Hoş oldun aka. Barakan aldı otam. Sağ tutam. Bering. Bir lan. Özü Ben kaldı. satam da ukam. Ben satam. Bir lan. Bölümüzden Hazırlıklı otam. Sana verin. Aka rahmat. Yıkana vermeydi maçı. Dikanga blok belediler. Canaklar 65 geldi. Bölümüzden vermeydi. Böl böyle o şot. Sağa. Barakan aldı. Hakimiyete öz matımlar. Açtım onu. Doktor bebeğim tabi nasıl vereyim. Ya basarlı ama balla satam diyor. Yürüyorsun bas. Şunu özüm bu otasın. Ya bolda tatlar koy bulau ya. Ol. Vardı Bit. bizler var. Ol. Şu porter болот.
Жоқ, андай қылып болды ака. Beri aka. Мыналар бөл деп қалды. Beri aka. Жоқ, Мирал ака, андай қылып. Мен ішім жылып бар. Ondan da aytып қойды. Видеоға қайтып жүріп бар. Ооба, ұқтым болады. O da kalkıp çıkam aytып çıkam. Qanchaga ketdi? 67'ge. Buğa bermesem. 667'ge ketdi, көрчүлөр. Мына. Ким акча кармаса, акчасы берекелүү болсун. Ким унан алган болсо дагы жумуш кылсын, ийгилик каалайбыз. Аллах Таалахым сиздерге да дал ушундай портер алууну насип этсин. Жараткан Алла, Портер биздин таза-тазаларын алыңыздар. Бир көрбөс коюн. 2001-жылы экен, көрүүчүлөр 2.6 кыймылдаткычын бөлөп. Дөңгөлөктөр да нормально. Абалы жакшы экен. Бүгүн 2 февралда дал ушул портер 667 миңге кетти. Баа болду. Азыр мен чу деп баштаганда эле базардын башында сон кетти. Алдын алып коюн келиңиздер. Шу. Az акчаны санашат эми отуруп алып. Сонун болду. Биз болсо алдыга карай уланталы. Жараткан Аллахым бардыгыбызга ушундай портер бирлерди алуу насип этсин. Деп. Эми бул жактан портер 1 жакшы баалардан айтып берели. Сом канча кene? Сом 2000. Тартпай эле коелу. Сиздерденби? Баасын жазып коюп турмун бул жакта. 750 миң дейт, 2003 экен. 2.6. Телефон номерлери турат. Кош дөңгөлөктү, жүк-жүктөөчү жайын ошондойдон келди. Көрбөс коелучу. Электропакет, спальня бар экен. Батада газмас түшкөн. Лабоюнда жаракалары жок. 332 миң чакырым жүрүптүр. Сизденби? Канча болушу? 700'ge minutda berip oraganmiz. To'g'liq 700 ga olsa berasizmi? To'g'liq 700 ga olsa beradi ekan. Motorun avvali qanday? Variantga yo'qmi? Variantga yo'q ekan, ko'rdingizlar. 700 ga olsa berim deydi. Keyin porterlar ko'tarilib bu yoqda. Qarayveringlar. Bir qator jo'lay. Muz desek bo'ladi. 2000-yilda porterni ko'ryapmiz. 550 ming deydi. Qirg'iz nomer. Bosh дөңгөлөктү. Наружкада красивый жоқ. Porter инерген. Ручкасы жуылып кетти да. 550 дейт. Сизден эмеспи мына? 500 га берсе керек деп ойлойм да. Oyunda. Al endi bu жақта da 500 ming porter var ekan. Bir. Qaysi porter bo'ldi o'tkani? Qancha kun? Yo'q, bet tartpayman. Qo'lda tartaman. Bog'layverlar. Evet oğlum, görüp koy. Kança verdinizler? O porter bağlı attır mı? 500 mutlu atkan he? Kança veriptir? Razı ol, bir sen demin razı. Yok, devimiz bile. Ne maaş mı? Zakmet al. Hiç çıkma oğlum. Alışmaz manaklar akşam koyuna. Kança gitti? Tatbayla koy. Yok, tatbayla sürütlerim dönü tatbayla. Kança gitti tatbayla? 350 kere. 350 aldınızlar mı? Ooo. 350 değil. Görüşçüler 350 minge. Gittim. Oho. Arzan o ha? 350 dedi o. 350 dedi onu. 450 mi? Ana geçtiler ha. Onlardan fila gelip kaldır da. Короче, кебелер камераны алып барсам, сүрдеп кетет, башка болот да. Бол отурам басканча болду ага.
Ya. Beti tutmayla koy. Жоқ, бетіңіз тақпайын, жөнле сұрып отам. Жөнле сұрып отам. Ya. Қанша болды? 445 мың болып тұр, ана. Сатқанға жардам берген акаман сұрайшы, 445 екен. Таппайлап алып, біз ертеге сатамыз да. Шояға не тоқтып қойып отырсыңдар. Жоқ, көрінбей ал, бұл көрінбейді. Мен нөмірі жауып қойып. Көрушілер арасында ұқтыңыздар да, мынау шындай. Қысқасы бізделі тартыс оңай емес. Шындай нәрселерде көп болып тегін-тегін туат тартасын. Бұл жерде баяғандай болбайсын. Ошол, егер де жардам алам десеңіздер 0990 0008 13 номерлеріне байланышып бересіздер. Біз болса алда қарай улайлы. Ол портер 450 мың деп тұрады. Боғасы. Көрдіңіздер номерлерін жазып болған. 98. Авалын көргөзіп отқан үшірім. Порттердің дерлік авалы мұнасындай. Азмаз бортта чиріктері бар. Ішік салон көргізіп қойды. Салон жау. Спальне жоқ. Үшіне жашай тұрған жұмыстар бар екен. 450-ге 400-ге берсе сөйлеш оңды алсаңыздар болады. Соны десеңіздер дақыча. Шындай арзан портерлер тап берейін ары сіздерге. Кейбір портерлерден жөнле өтіп кетіп отқансы, бағасы жазылбайды. Bir suvnir қатарында, же болсын башқа нәрсе қатарында алып келіп қойшады. О портерде орыс темір номерінде екен. Бағасы 350 мың. 2005 жылдық екен. Көрушілер. Жалғыз дөңгелектің турбинаға. Көрдіңіздер? Порт ондай жасалған. Басы 350 мың дейді. Әлеме сіздер келешеп алсаңыздар болады да бұнша. 300-лерге келсеңіздер болса керек. Мен ойымша. Әлеме кейінгі қатарға да өтел. Портер бірлердің басын біледі. Жол аяғынай мұз. Тайып. Кейді қимылда кетіп отқан үшір болтады. Кешірім сұрамай керді. Жанашып болды. Қана бекер әлі. Екі мың 8 екен. Қанша ақсас? 470 сөйлеуші жолдары бар. 470 екен. Сөйлеуші жолдары бар дейді. Бардығы жақшы ке. Жалғыз дөңгелекті. Жүктеуші жағы мұнашындай. Әлемі салонын көргөз өтейін. Электропакет. Спальне жоқ. Шкавалы. Лабойлерінде азына жарақ бар, алдынан трещина бүресі кеткен. Патала түсіп кеткен емес, көрдіңіздер. Қолға тиіші қанша алады, қолға тиіші? Қолға тиіші ол 450-ге береді екен қолға тиіші. Мынау да сілерден? Қанша бұмыз? 380 отасы ба? Орыс темір номерін екен. 2007-ге. Номерлерін жақшылап жазу алыңыздар. Көріне тау. Бұлда жалғыз дөңгелектің будка екен мұнда. Көрдіңіздер? Қолға тиіші қанша болады? Қолға тиіші рекламаның номеріңізді айтып беріңіз. 330 болады. 330 мыңға береді екен көрушілер. Көрдіңіздер, жақсы сен екен. Басы. Бола тұрған сеналары мұнау шында. 330 мыңға берем деді. Çalыңыздар, байланышыңыздар алып кетіңіздер. Еңгілік базарыңыздар берсін. Кейінгі портерлерді көреді. Есі жоқ екен мұн. İçindeki şeye çevirip etken akşaşın. Kırgız номер 2002 жылқы 25 650 мың сом дейді. Поштан көлекті. Үстінде қосымша баллондары да бар екен, дөңгелектер. Электропакет. Салондарды көрдіңіздер. Чикавал. Лобойын дазмас трещиналы бар. Спальня жоқ.
Акчасы канча экен ага? 2004-жылкы. Жылы жаңыдан келген көрүүчүлөр. 25. Акчасы канчага? 720 миң дейт. Көрүүчүлөр. Кыргыз номер. 2004 экен жылы жаңы. Коштон көрөктү жүктөөсү жана ушундайдан келди. Ички салон бир көргөзүп коюн. 282 миң чакырым жүргөн экен, чакырып. Спальни бар, потолок орточо мына. Лобой тазмасы трещина бар ошол жерде, көрдүңүздөр. Колго тийиши канча окуп атат? Вариант барбы жокпу? Варианты жоқ. Вариант жок. Колго тийишичи? Уктуңуздар, Кийинки портерлерди да көрөлү. Gaz deydi ya, Fransızca 450 min. 2004 ekan. Kimden ekan bu? Bizden. Gaz bu. Gaz ya. Tartışkanda ötün ne? Cükme. Hoş. Döngülöktü. Tezzariyada ham mashina ham nomoy sotiladi. Tartışılgan. Bak, şu salon bir görgü spayli. Spayli var ekan. 1 yil bo'ldi endi. 1 yil bo'ldi u. Qirg'izistonga kirganda. Juk menen qiynalbay ona gazda? 2 tonna 2,5 tonna menen kengri chiqamiz. 2,5 tonna. Pervaldardachi? Aшу бар. Нормально. Колго тийиши канча болот эми? 950 болобу. Жанан түшүп бересиздерби? Азган сүйлөшөбүз да, сүйлөш жолдор бар. Сүйлөш жолдору бар экен, түшүп берет экен. Вариантка жокпу? Жок, вариант бар. Вариант жок экен. Ийгилик а базарыңыздар берсин. Кийинки порттерге өтөлү. Ол порттерди да көрөлү. 550 миң дейт. 2001-жылы ekan. Gel bakayım, karanlık olalım. Bakın, geliniz. Boş döngülöktü bul da. Buna. Azmaz çitleri var. Şunu görsenizdür bu. Assalamu alaikum ağa. Aman spitiniz mi? Qaysi yerden alıp geldinizler portterdi? Çoğalay. Çoğalay'dan alıp geldinizler. Kömürdü taşıp, çöptü taşıp. Yok, kömürünü taşıp. Yetişmeye kaldı o. Bunca koyup durmaysızlar taşıp gelsin değil mi? Tamaşa. Kança göresi ağa? 550 de koysa. Kaça göresi? Em sırayası 500 nayla nasıl söyleşiyoruz değil mi? 500 nayla nasıl? Жеңем сатабыз, өзүңүз сатасыз. Тамаша. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта азмасы ичине айнекти стеклер трещиналар бар. Эми спальни бар экен. Ичинде адам толтуруп алган үчүн көбүнчө көргүзүп тартпай эле коюн, 500 айланасы болот дейт. Жүрүп турган абалы. Көрүп турасыздар. Эми кийинки портерлерди да көргөзүп коеюн мен. Баалары кандай болуп аткан. 750 миң дейт мына. Таппай эле койду. Татканга чейин карап турушат, андан кийин тартпай эле койду. Мына портерди көргөзөйүн. 2001-жылкы. Акчасы канча экен туган? Ассаламу алейкум. Акчасы. Качаga канча акчаңыз? А? Канча экен бу? 500. 550. Ya barda neresi var? Айтпайсың бересің. 600'den mi? İçine şüpher etken görüntüler. Sıtkı görünüş moşuna dengede. Hoş döngülöktüm da. Kraska olgan емес mi? Борттор сыртқы келбети. Заводской ойын чекен. Küçük жай. Анан салонду бир көргөзүп коюмун. Лобойлорунда трещина жок экен. Потолоктары жакшы түшүп кеткен эмес. Спальни бар экен. Ийгилик а базарыңыздар берсин. 500'ün айланасында дедиңиздерби же 600'ün айланасында дедиңиздерби? 500'ге бермейді. Бербейді да? 600'den azmaz түшүп береткен 500'ге бербей койдур. Кыргыз номер. Ол жакта эмне адамдар топтолуп атат? 2003. Канча экен мынанын акчасы? 800. Багылды Краска болгонбу ага? Краска болгон экен. 800 дейт. Инем качып тур. Коштон көрөктү. Жай машина деңгелде. Инем качып тур. Эме кыларыңыз, жүргүзөрүң көрөңүз. Мен просто мындай эле көргөзүп коюм. Спальни бар экен. Лобойлор таза. Потом бүт баардыгы жакшы оңдолгон экен. 700 канча дейт? Канча? 72 800. Ана. Çakırı mı? Probek. Пробеги.
Ушул 7276. 7276 ekan ha? Az go? Kıyılı. 7276 deyin görüşürüz. Ayağına az. 800. Aslında bağlı otkan uçur eken. 2003 yılda porter. Yeni porterlerge geledi. ...2001 yılda porter 630 bin deydi. Bakarаңыздар. 458 номер, Kırgız номер ekan. Poçtan görüktü bu da. Büyük porttan. Salonu. Oho. Salonda azmaz moyka kılıp koşuk sonun elege. Kıskası men gözüm жетті. 637. 600'ge to'g'riq osirab ko'ringizlarchi. Söylesizler. Kimden ekan, sizden mi? Oo. Esi janda turgan ekan ma. 2002'ge. Qancha bunun so'ra? 500 mingga beresiz be. Gelse veririz. Uqdingizlar ha görücüler. 500 mingga gelse veririm deydi. Hazır mı video? 1,5 saatga жетпей çıgat. Görücüler. Motoru may jeybi. Ya açığını aytadi ekan bunu aka men. O açığını aytsaңlar сразу alып үйгө дейсиң. Motorunda oldu. Şu may jеп kalıptır. Gördünüzdür. Ya kança verdiniz? 450. Siz kança da otası var? 500'den ötkat verem de otan. 500'den mi? Kuru gelse 500'de veriyorum. Bağlığınızlar anda kana. Bak o birinci ada yüzdeyse. Yalan. Bir mesela. Benim başına oturdu. 450 peşin veremezler. Başarılı götürür. Sizge çalgayında başka mı var? Ne bulsak peşine mi? Bıraktım abitteyim. Şart tutup olur. Geçmiş olur. 455 oldu. Nasıl yok? 455. Verilmez. 455 verdi görücüler. Şu porterge. Kul değişikten nasıl bekletme götürürse de. Yol bekler. Birbirimiz yaxşı götürür. Gözüm kayın bulma olur. Şu sorun olur. Kuyruğum bu. Bu sizin körü Gezer ya. Size tartmayın. Görücüler değerli 455 bin verdi. Motor may жеткен. Bugün pazarda ayağınday kızıp atkan üçün porter jağatında ayırıkça. Porter birlerдің pazarı жаман kızıp atады. Men bugün bir de tartışta 3 bavul atkan жерді tarttım. Gördіңіздер да. Мындан сырткары. Мен тартқаным да, тартпай қалған жерлерінде көп та бағылғандаршы. Жетішіп зор ғой тартып қалып жатырмын анда көрдіңіздер. Анан ескертіп айтып қоюшы нәрсе, унаңыздарды сатқанға алып шыққаннан кейін бағасын жазып қойыңыздар. Ошол. Біз тартабыз, аны жарнама қылып беребиз. Бекер эле болот. Көрүп турасыздар, Мына сырткары жарнамаларга акысыз кылып беребиз. Ал эми жеке үйүнө барып же болбосо жанына барып тартып берүүчүлөргө кичине аз маз кошумча услугасы, аны кошсоңуздар болот. Тез жария каналында аябагандай тез сатылат, тез жарнама кылып беребиз. Биз менен биргеликте болуңуздар. Ош Кыргызстан бүт бой бардык жактарды жарнама кылабыз. Тез жария алга колдоп коюңуздар.